ubu tuvugana igisirikare cy'Uburundi FDN ndetse kandi na FARDC n'abafatanyabikorwa batandukanye bakomeje kugaba ibitero mu misozi myinshi itandukanye yegereye neza Kamanyora. Ni urugamba rukomeye ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 30/2026. Operasiyo zikomeye zirakomeje mu bice bitandukanye muri Side Kivu. Ni mu gihe kandi ariko bitangazwa ndetse binavugwa ko wari kare ibitero by'indege byibasiye bikomeye ibirindiro bya AFC Iminjenje. Ni izindi update twakiriye mbere ko turi babwira operasiyo zikomeye ziri muri Side Kivu. Turabwira ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravugwa ko ku munsi w'ejo kuwa kane cyari gikomeje ibikorwa byo kurwanya inyeshyamba za AFC muri teritwari ya Walikari hagamije gusenya ibirindiro byazo no kugabanya ubushobozi bwazo mu guteza ibibazo mu akara gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Bityo inkuru yashyizwe ahagaragara iravuga ko nyuma yo gusubiza inyuma igitero cy'inyeshyamba ahitwa Kancanjikiro, igisirikare cya Kongo binyuze mu ngabo zabo zirwanira mu kirere cyese kigaba ibitero bikomeye by'indege. Bikavuga ko rero ibitero byarashe ibirindiro bya AFC Iminjenje hafi ya Empeti muri grupo Makisimba, bisomo rikomeye kuri AFC. Amakuru ari guturuka mu nzego z'ibanze aravuga ko ibisasu byaturikiye ahangaha byatangiye kuba byakumvikana ku mugoroba ku isaha saa 10, isaha yari igezweho nyuma gato y'imirwano yabereye Canjikiro. Nkuko rero bigaragara biravugwa kandi biremezwa ko indege zitagira abapilote z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakoreshejwe muri iki gikorwa cyo gusenya ibirindiro. Bavuga ko bizarimo ububiko bw'ibikoresho n'inyeshyamba ziri mu gace gakikije Pinga. Ibi bitero bishya iby'indege bije nyuma y'iminsi mike habaye ibikorwa nk'ibi byibasiye ibirindiro by'inyeshyamba nanone Iminjenje na Mpeti, ngo bikaba rero byerekana kongera ibikorwa bya gisirikare kwa FARDC muri aka gace. Muri Side Kivu bizakaze abo kwa Amuri ya Kutumba bati tugomba kurwana tukirukana M23 mu bice byose yigaruriye tukayambura ubutaka bw'igihugu cyacu. Nta na rimwe tuzigera tuyemerera kugenzura ubutaka bw'iki gihugu. No kuro bafite gahunda ikomeye. Ibi rero birahura neza n'imirwano ikomeye ikomeje kubera mu bice bitandukanye nkuko tugiye kubigarukaho tukareba kandi biri kugenda biba ngo bitangazwa ndetse binemezwa ko abasirikare benshi ba FARDC bakomeje kuzanwa mu bice bitandukanye. Harimo kandi n'abakomando kabuhariwe baherutse gutorezwa mu bice bitandukanye bamaze gusesekara neza mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Karemba Aimable uri kurikiranira hafi, ugiye kutubwira uko bihagaze. Karemba Aimable, wiriwe neza? Mwiriwe neza, muraho neza. Yego Aimable, kugeza ubu tuvugana byifashe gute? Ni igihe kiri kujya mbere ku mirongo y'imbere y'urugamba? Nuko kiri kujya imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba nta kindi kidasanzwe, ni ibitero bikomeje gusabwa n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo mu misozi itandukanye cyane nko muri Kivu ya ruguru, muri Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko rero igisirikare cy'Uburundi FDNB ngira ngo kizanye abasirikare benshi cyane bavuye ahitwa za Nyakariba mu gihugu cy'u Burundi hafi neza muri pozisiyo z'ibice biva za TikTok byegera ahitwa mu misozi byegera ahitwa za Sanje. Yego cy'u Burundi rero gikomeje kuzana imisada y'abasirikare benshi muri zino pozisiyo, aho gahunda bafite n'ubundi ni ya yindi yo kwigarurira ibice byose bitangatanze Kamanyora kugira ngo binjire muri iriya misozi n'ubundi bakuremo umutwe wa M23. Iki rero ni igikorwa navuga yuko kidasanzwe ku basirikare barenga 600 bivuga yuko bazanwe mu mihanda yegereye umuhanda w'I5 uvira werekeza muri pozisiyo zigana hano za Ruvunji ndetse no muri ino mihanda n'ubundi ijya muri Kamanyora muri rusange. Ni ibikorwa rero igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda gikora kinabihuza n'ibitero navuga yuko bakomeje guteza aho bakomeje kugerageza no gutera
amakompara mu bice bazi yuko umutwe wa 23 urimo cyane nko mu misozi hano muri za Sanje. Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda biteza ihurizo ku rwego rudasobanutse kandi bishobora no kuba byanatuma umutwe wa 23 ushobora kuba wava hano Kamanira ukaba wakwinjira bitunguranye mu mujyi muri pozisiyo zegereye umujyi wa Uvira cyangwa umujyi wa Uvira muri rusange, kuko birasa naho urugamba aka kanya cyo kuvugana uko ndi kururiba mu gihe gitoya mushobora kumva n'ubundi mirwano yongeye kubura hagati mu mujyi wa Uvira cyangwa se mu mihana itegamiye umujyi wa Uvira muri rusange. Yego, kugeza ubu ni nk'igiki cyahise gikorwa kugira ngo babashe gukumira ko Uvira kongera kuzamo imirwano? Icyambere ngira ngo mumaze iminsi mubona uburyo bihagaze mu kibaya cya Rusizi, mumaze iminsi mubona uburyo bihagaze muri hotspot mu bice byinshi bitandukanye, mumaze iminsi mubona nigeze kumva ko igisirikare cy'Uburundi cyateye amakompora mu bice byariya mu isoko rya Sanje, amakompora agahitana n'abaturage bagera kuri 5. Ubu ngubu kare hatangazwaga 5 ariko amakuru agezeho nuko bamaze no kugera ku 8. Urumva rero ko cyari ikibazo gikomeye cyane gikomeje kuba ihurizo kandi gishobora kuba cyatuma AFC M23 yongera kugaragaza ibimenyetso bishobora kuba byatuma n'ubundi uyu mutwe wongera gukomatanya uzana imbaraga ukaba wakongera kugaba ibitero mu misozi y'aho muri Uvira. Bwana Karemba Aimable, ku munsi w'ejo habaye igitero gikomeye Isange cyaguyemo abaturage barenga 5. M23 imaze gusohora itangazo iri gushinja FARDC mu gihe ibinyamakuru bitandukanye nabyo bibogamiye cyase bishinjwa kubogamira ku ruhande rwa FARDC zari maze iminsi biri gutangaza ko aba baturage bishwe na M23. Turaza kwitega iki nyuma y'ibi ngibi byabo bikomeje kutavugwaho rumwe? Nta kindi cyo kwitegwa ni intambara n'ubundi mu buryo fatizo, ihurizo rikomeje kugenda rikomera cyane, kuko n'ubundi byaba ari ku ruhande rw'umutwe wa 23 bavuga bati twebwe tugomba kugaba ibitero dushingiye ku bitero turi kugenda tugavuga, kuko bivuga yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi na FARDC impamvu bakoze ibi ngibi nuko bazi ko biriya bice byegereye hafi n'isoko rya Sanje n'ubundi hamaze iminsi hari abasirikare ba 23 bakomeje kwiyongera bava mu mihana ya za Kamanyola. Yego, makuru tunarira bizi yuko wenda ku ruhande rwayo mu ibanga rya gisirikare abasirikare bari guturuka mu mihana ya za Kamanyola. Ibi rero ni ikibazo gikomeye, navuga yuko kiribuze kuba ihurizo kandi kiribuze gutuma imirwano ishobora kuba yakomeretse kandi ikanahindura isura mu buryo bwihariye kandi bigaragara buri muntu wese. Kugeza ubu ku birebana no kuba bibiri kuba bizaba bigaragaza intangiriro y'imirwano nk'uko bamwe bari kugenda babigarukaho, ubibona gute? Nibiki bigaragara kugeza ubu? Nje nkurikije ibyo nibonera n'amaso, nkurikije ibyo numva nkuriye mu mpande zose zitandukanye, urabona yuko ibintu bishobora kuba byatuma habaho imirwano ikomeye mu ishusho y'isura kandi kakaye cyangwa se ikomeye, kuko uko FARDC iri gukuririza amakimbirane cyangwa se iri gukuza ibibazo hagati yayo ndetse n'umutwe wa 23 niko n'ubundi akaga gakomeje kugenda kiyegenze kandi kari kugenda kaba kagateza n'ihurizo rikomeye cyane no ku ruhande rwa societe civile y'abaturage batuye muri bino bice. Rero aho ku ruhande rwa FARDC bavuga bati twebwe turarwanira abanyekongo, ku ruhande rw'amapasiteri turarwanira abanyekongo cyane abanyamurenge bavuga ikinyarwanda cyangwa bakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Uko kwitana ba mwana rero niko gukomeje kugenda gutuma buri ruhande rw'undi ruvuga ruti twebwe turategura igitendo, turategura ibibazo ku ruhande n'ubundi twabo duhanganye nabo. Ni mugero mu jyandi makuru, amakuru aravuga ko Butembo FARDC yafashe imodoka bivugwa ko zari zoherejwe mu bikorwa bitandukanye na M23 nk'uko raporo za mbere zibivuga. Ni ikamyo yari iturutse i Rubero yafashwe n'ingabo zishinzwe umutekano Butembo, havumbuwemo amasakoshi y'imyenda ya gisirikare y'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ikaba yari biri gutangazwa mu gihe urugamba rwo rugikomeje nk'uko dukomeza kuzumva. Genda izanwa cyane abasirikare b'abarundi mu ishusho itandukanye niyo turi kubona, kuko si gusa abasirikare n'ibikoresho bikomeje kugenda bizanwa uko umunsi ugenda uzaza undi.
ni ishusho rero y'urugamba ubona yuko rurimo icyitwa itandukaniro dukurikije uko byari bisanzwe bimenyerewe ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB nk'uko bari basanzwe bakora cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko urabona yuko barakaye ku rwego rudasobanutse kandi bakavuga yuko batari buze guhagarara ukurikije uburyo ki situwasiyo ihagaze. Yego, kudahagarara ni uko bafite imbaraga zo gukomeza, ni uko wenda hari andi makuru ahari wenda agaragaza imbaraga zidasanzwe zo ku mirongo y'imbere y'urugamba, niyo mpamvu ituma bitari buze guhagarara Karemba Aimable? Impamvu rero itari buze gutuma abarundi bahagarara na yindi, bo baravuga yuko ibice byinshi by'ingenzi bo bashaka kubikuramo. Yego, cyane bo baravuga yuko rwose icyaha cya Rusizi bagomba kugikuramo. Bavuga bati twebwe kuba twakuramo icyaha cya Rusizi biraza kudufasha ko n'ubundi igisirikare cy'umutwe wa 23 aho bacishaga imisambi yabo y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare batugotagotera mu nzira, biraza kubahagarika mu nzira ya nyayo kandi igaragara buri wese. Niyo mpamvu ubona yuko uduce twinshi dutandukanye rero uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB bari kugenda basa naho batangatanga mu bice byose bitandukanye, ariko navuga yuko ahantu n'ingona ahantu hari strategique, kuko biroroshye cyane kuba bakomeza kwerekeza mu bice n'ubundi bavuga yuko bashaka kwinjiramo bya za Kamanyora. Urabona yuko byoroshye cyane yuko bakwinjira muri ya misozi ya za Ruburure, biroroshye cyane yuko ahitwa za Kakamba bahinjira baciye muri bino bice, ariko nanone bakoresheje uburyo bwa tactics nyinshi cyane nk'uko bari no kubikora. Bivuga yuko ibi byose kandi binayobowe n'abasirikare ba Tanzania ku mirongo y'imbere ku rugamba, bivuga yuko aribo bantu bakomeje kugenda batanga ubudasa butandukanye n'uburyo abasirikare bari basanzwe bahangana ku mirongo y'imbere ku rugamba hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Karemba Aimable, biri kuvugwa nubwo tutarabona gihamya ko Uburundi bwa buri kohereza ibikoresho bitandukanye cyane na mbere, aho bari gukoresha cyane cyane Kavimvira bazana ibikoresho byinshi muri Uvira. Ukuri guhari ni ukuwe nk'umuntu ubikurikiranira hafi. Rupango ibikoresho byo kuva Uvira yafatwa, Abarundi n'ubundi bagiye bazana abasirikare ndetse kandi n'ibikoresho, ariko bo baravuga yuko Kavimvira n'ubundi ari igice cy'ingenzi ndetse kandi kigomba kubafasha gukomeza kohereza imisada, yaba ari imisada yakorezwa imisozi y'Iminembwe, yaba ari imisada ishobora kuzamuka kuri n'umuhanda w'Utusunari 5 uva Kavimvira uzamuka Kibra mu misozi igana Sanje, birumvikana ko ari mu cyerekezo kigana za Kamanyora. Yaba ari imisada n'ubundi ishobora kwifashishwa mu bice byinshi bitandukanye. N'ubundi niyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi guhera hagati mu ntangiriro z'icyumweru gishize kugeza na n'ubu, urabona yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyohereza imisada y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Bwana Karemba Aimable, nyuma y'ibi bitero bibi bisasu byarashwe ahangaha Isange byahitanye abaturage barenga barindwi b'abasivili, kugeza ubu umwuka ari n'imwuka umeze ute nyuma y'uko bigaragaye ko mu bice bituyemo abaturage ibisasu biri kugenda biraswa bigambiriye kuraswa ku birindiro za FARDC n'abazarendo? ubungubu aka kanya umwuka uhari, navuga yuko ibisasu bikomeje kugenda biterwa bigamije kugwa muri ingabo zigenzurwa n'igisirikare cya FARDC. Yego, ahangaha navuga yuko ishusho fatizo y'urugamba uko FARDC nayo iri kubona ko M23 iri kugerageza gushaka kugaba ibitero mu ishusho fatizo itandukanye n'iyari isanzwe. ubungubu igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abafatanya b'ibikorwa babo, urabona yuko icyo bari gukora bo baravuga yuko bagiye gukora buri kimwe cyose gishoboka, bagakora ingamba z'ubwirinzi bwo mu kirere, nubwo bigaragara yuko umutwe wa 23 uri kubikora mu buryo bwa vuba kugira ngo ugere ku ntego zawo, cyane bijyana n'izindi tactics zitandukanye zo kwinjira mu bice FARDC ririmo, kuko FARDC igerageza kongera ingufu cyangwa n'ubwenge bwo gutera M23, ni ko uyu mutwe nawo wongera ingufu zo gushaka uburyo bundi bwo kugaba ibitero. Yego, mu yandi makuru mbere ko turi buze gukomeza n'ubundi tukajya mu bice byaho Plateau naho katubwira ibiri kuba, reka tubwire abadukurikiye ibijyanye n'uko Burundi bweretse amahanga ko budateganya gufungura umupaka wa Gatumba.
ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana kuwa kane n'abahagarariye ibihugu byabo muri iki gihugu ndetse n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga n'akarere yemewe mu Burundi baganiriye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo mu Burundi. Umupaka uzongera gufungura igihe ibisabwa byose byujujwe, nicyo gisubizo Minisitiri yahaye mu diplomate kuwa kane ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 ku cyicaro gikuru cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Bujumbura, ubwo yatangaga ikiganiro mu bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'impunzi z'abanyekongo mu Burundi. Nkuko byatangajwe n'umuyobozi wa diplomasi y'u Burundi, mu minsi ishize twabonye ibikorwa, agira ati mu minsi ishize twabonye ibikorwa bimwe na bimwe by'inyeshyamba z'abarundi zakomeje gukorana na M23 n'ingabo z'u Rwanda kandi zigeye imbere zigana ku mupaka w'u Burundi. Ku rundi ruhande rwa Rusizi turakurikiranira hafi uko ibintu bihagaze. N'imbere yo gukomeza yagize ati Uburundi ntabwo bwigeze bushotora umuntu uwo ari we wese, ariko mu gihe imipaka yacu igeramiwe Uburundi ingabo zacu ndetse n'inzego z'umutekano zacu ziteguye kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu. Usibye uyu mutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara na FRN ya Nzabampema, Minisitiri Edouard Bizimana ntiyemera ko inyeshyamba za FUC zikomeza kwemeza ko ziri kumwe n'ingabo z'u Rwanda zavuye mu mujyi wa Uvira. Aracyamya ko zikiriyo kandi zigikomeje operation. Ngayo gukora Bwana Karemba Aimable n'ibyatangajwe na Dr Bizimana Edouard, Minisitiri w'Ububanyi n'Amakungu w'u Burundi. Ndagira ngo rukomeze no gutubwira operation ziri gukorwa n'igisoda cy'u Burundi mu bindi bice ku zindi axe. Ruvango ku zindi axe operation ziri gukorwa, navuga yuko ari nko mu bice byegereye Baraka, nko mu misozi ahitwa za Kabanza, aho hazanye abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, n'abasirikare bazanye mu masaha ya mu gitondo bashyizwe mu misozi yegereye hafi n'ikiyaga cya Tanganyika, bambutswa berekezwa Baraka. Bakavuga yuko imisozi y'Baraka impamvu igisirikare cy'u Burundi gikomeje koherezamo abasirikare benshi nuko n'ubundi uyu mutwe wa 23 gifite umugambi ukomeye cyane wo gukomeza kwa divansa winjira mu mujyi wa Baraka uturutse hano mu misozi yegereye za Kabola no mu misozi ya hano hafi na za Minembwe. Ibi rero ni gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyo mu mwihariko wabo bavuga ndetse kandi bemeza ushingiye ku biri kugaragara bari gukora, bavuga yuko bagomba kurinda ndetse kandi no kwambura umutwe wa 23 ibice byose ufite, aho n'ubundi imisaga y'abasirikare koherezwa Ibaraka, n'ubundi abenshi muri bo bagikomeje imbaraga zikomeye zo kwerekeza mu bice byose bya Kivu kugira ngo babirinde no kwigarurira cyangwa kwikiza ibice 23 ifite. Yego, naho kubirebana no kuba nabo barwanwa byo bihagaze gute? No kuba wenda abo bahanganye babagerageza kubasubiza inyuma byo bihagaze gute? Nuko kugeza ubu nta kidasanzwe navuga yuko wenda ubu wenda nko hano mu misozi y'Baraka cyangwa Kivu nta operation idasanzwe abaye dukurikije umutekano operation zabaye ku munsi w'ejo zimeze. Gusa haravugwa amakuru yuko mu masaha y'imbere agasozi kitwa Karemberenge gashobora kumvikanamo imirwano, kuko ni agasozi navuga yuko kari strategique kitegeye ibice bya Kasoti, kitegeye mu birembo bya Mwenga, aho amako akomeze kugeza imikanda no ku mihanda itandukanye. Aha nakomoza no ku muhanda Rusenari 529 uvuye mu byerekezo bya Mwenga umanuka gatoya Kivu ku muhanda n'ubundi uhuza umuhanda uva Kivu yerekeza Karimi. Aha rero Karemberenge amakuru mfite mpamo nuko ashobora kuba imirwano ikomeye, kuko mama kwasa kiri kohereza abasirikare kuva za Kasoti no mu birembo bya Mwenga bagana mu byerekezo bigana hafi na za Karemberenge, kandi igisirikare cy'Uburundi nacyo kiba kiri gukora abasirikare ahitwa Kabanja, Makunji, Marindi no mu bindi bice bitandukanye bagana mu byerekezo n'ubundi bihuriyemo n'imihanda iva
Rusizi, Minembwe no mu bice bitandukanye bya Mwenga bagana mu byerekezo bigana ahitwa za Karemi. yego Karemba Aimable, noneho tujyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu muri Nord Kivu bihagaze gute, ni iki kiri kujya mbere? Y'Amajyaruguru nta kindi ni no mu misozi ya Rubero, niho nakomoza cyane kuko niho situwasiyo navuga yuko itoroshe. Yego mu misozi ya Rubero ubu FARDC ikomeje kugorwa cyangwa gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo irebe yuko yagaba ibitero muri biriya bice bya Rubero, cyane no mu misozi yegereye ahitwa za Moro, mu misozi yegereye za Kavinyonge, kuko baravuga yuko mu gihe baba bakuye muri misozi ya za Kavinyonge n'ibindi bice bitandukanye byahariya muri Rubero, ibi bishobora kuba byafasha bikomeye FARDC kuba iyo misozi ya Kavinyonge ishobora kuba inzira nziza cyane yo kuba bafata biriya bice byegereye hafi ikiyaga cya Edouard. Ikiyaga cya Edouard rero kikaba cyabafasha kwinjira muri iriya misozi n'ubundi isanzwe ivuga ya za Karimba, Bunguru ndetse n'imisozi yegereye Butungi, utibagiwe imisozi ya za Mushenge iri muri pozisiyo za Rubero, ariko nanone zegere muri teritwari ya Rushuru, mu gihe kandi biri gukorwa n'igisirikare cya FARDC n'ubundi n'ibisada bivuga yuko iri guturuka i Butembo mu byerekezo bya Marinde n'ahitwa za Bunyuka, hafi n'imisozi yegereye ahitwa za Butuhe, naho amakuru mfite ngo nuko hakomeje kugenda hazanwa abasirikare benshi cyane bagomba kugaba ibitero mu misozi yo muri teritwari ya Rubero. ugendeye ku biri kugaragara, haba hari icyizere cy'uko intsinzi ishoboka? Ibyo birashoboka cyane ukurikije imbaraga FARDC ikomeje kugenda izana ku mirongo y'ibiri porogaramu. Yego Bwana Karemba Aimable, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Uhita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.